Pemirsa sawatara genah objek wisata Ring Bangli nampenin penincapan pengerau wisatawan ritat kala libur lebaran. Ini ke Inucap mejantan mausana ring pendapatan retribusi wisata Pemka Bangli. Agengnyane pengerah wisatawan selami galah libur lebaran mewasana ring panincapan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Bangli utamanyane saking retribusi wisata. Anutin data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemka Bangli, Presiden Molihang langkungan amiliar sanerau saking retribusi wisata ring lelima genah DTW. Saking data disebut par setelah inucap selami libur lebaran ngawit tanggal 19 kantos lay April pengerah wisatawan ke lelima genah daya tarik wisata Ring Bangli inggih punika batur penglipuran kahan penulisan miwah trunyan kantos seketalian diri. Selanturnya nih pengerah wisatawan pineh akeh ke penglipuran antuk tigang dase talian diri. Lianan saking lelima genah inucap wenten taler sane liburan ka air terjun Tibu Mana miwah Tukad Cepung. Disparbud Bangli nguningayang pengerah wisatawan ka air terjun Tibu Mana kantos kali talian diri sah ke air terjun Tukad Cepung kali talian diri. Kepala Disparbud Kabupaten Bangli Iwayan Sugiarto Mausang paketandani sampun masa selah antuk nincapang pengerah wisatawan ke Bangli ring galah pungkuran. Dan yang ngawawahin muates nyani genah parkir sering ngawatuang kahanan macet ring Kintamani ritat kala ageng nyani pengerah wisatawan. Paketandani ngaptiang ring galah pungkuran angga wisata ring Kintamani utamanyane ring kedai kopi presiden nyakayang parkir. Pemkab taler pacang maut saha antuk nandabin kahanan irike mangda nenten dangan kepanggih macet. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.